Mpatho kaniseni ya Methodist nichionekete gwitana mbere kumatabo bwizite nyuma ya Synod ya Nkubu gutumiria murungamo jwao juria batumirite na rwakire mambura za maromba kienine gya Nkubu na ria ntunkurukia ngiri to bakwizite bomwe bogambi bwa Synod edzeni ati irirungurwa Bishop Reverend Justus Bundi Miriti bakiregana na uge bwa Bishop Ntumbura ne borite Ntumbura gutiga gutonyera kanise unabo batemuthikira mwandiki wetu wa Ntutu Mutugikare ne gutaririria nkuruki Nibarugerera ndekiri Bishop wa Nkubu Synod Dr. Justus Bundi Miriti ntariki nyanya mweri jwa iri mwaka ujuju kumakiri presenting Bishop wa kanisa ja Methodist Bishop Joseph Tombura na moroto jo baruga eje jode kweberia Bundi kiri utongeria bwa gutongeria kanisa ja Methodist ndene ya Synod ya Nkubu baruga eje ikionania ne kumanya na mushemaniro jwa ari ntariki 3 mweri jwa iri mwaka ujuju ni standing committee ya conference bakiuga itumi bya kwebiria Bundi utongerie nebo kiambere Bundi naregete gucukia barugera andikiri ntariki 23 mweri jwa 11 mwaka muthiru bakimuria nae jana itumi bya wene kikanisa etebati kumukanukia kiabire conference ni amwere Bundi kanya kangika wiki nyakiri kamitire kanukanagia kuri ntariki 19 mweri jwa mbere mwaka ujuju inde atarari kinyetie na ndi bado geje ikiuga Bundi kuonania Bundi ati tayari kugwatanira na kwathikira watho kanisa iji kiabithatu Bundi atathingatirire watho na mataro jaria ine kanisa ndiria rongi kikiri utongeria bo atige kurita ngugia robisi ya Synod ya Nkubu na nenkanire into bionde biege kanisa indi atathithirie bono ketere na mbere kunjira na kugania memba ba kanisa na ndi kumania na atongeria standing committee ntera yao kire Bundi ya mbere ni wingwe kuma kiri ngugi ya kanisa na utongeria bwa kuta Bishop wa Synod ya Nkubu ne bukinyete muthia kiabire nwirigeri kuma kana kwebera kiri obisi ya Synod ya Nkubu na mpwe no tiginto bionde biege kanisa birora nabyo kire mwiki kigena wa Synod ya Nkubu kiabithatu nobati kwebera kuma kiri gutonyera witi na mbere bwa Synod saketi na makanisa jonde kiri Synod ya Nkubu na kinyagote watho bati kurita kiri kanisa na atongeria kiabina nobati gutira gutambia orongo njambanio na andu aria ciarumena kiri athinjiri na memba ba Synod ya Nkubu kiabithano na ndino athikirira ati Synod ya Nkubu ikethere rungu rwa conference no tibati gutonyera mantu jege Synod ije mono kwaria antune ya Synod ya Nkubu kana kanyene ya kanisa ya Methodist kiabithantatu nobati gutiga gutumia rietwa Reverend na Bishop wa Nkubu Synod oreo kiamugwanja watho kana kanya kubatithia kuwejana sakramenti na kugwatania murano gutunya oreo boinyanya nobati gutiga gwitithia biashara yonthe ya kanisa ya Synod ya Nkubu na kenda na ndio ugo gatigara uri mumemba wa kanisa kiri mongo jwa Kenya ntureni yenu na ndi kumania na Ntumbura na thite Bundi arega kwathikira watho bu bakajukietagarira kiwatho indi ari na kanya kagucokia nteto ijikiri conference kethira ating'aniri na ndi narua kienine gia Nkubu stadium amemba nkurukia ngiri 3 ba Synod ya Nkubu bagishumiria kugwatana na Bishop wa Bundi kiri kiumia kia narua mashokia jabaruga ya Ntumbura kiri Bundi kuma kiri Synod ya Nkubu kuringana na mushemano jura jwe ikini starting committee ntariki 7 mweri jwa iri mwaka juju kiambere ni baugite bakathingatira ntaira cionthe iria ciakurukirwe ni Synod ntariki 13 mweri jwa 8 mwaka muthiru na moroto jwa ota Synod ni kugoma ni untu bwa Joseph Tombura uria ni presenting Bishop bakiuga netete
na mbere gukara obicine na kanya kawe nĩ kathirire. Kĩambire nĩ baugĩte na betĩkanĩria Synod ya Nkũbwĩrĩ rungu rwa Bishop Dr. Justus Bundi Mĩrĩti na bakĩũria Ntombura atige gũtonyera Synod ĩngĩ na njĩra ya kwandĩkĩra Bishop Bundi baruga cia ũkanukia. Bakiuga Nkũbũ Synod ĩtĩkĩmũrũjwa conference monka rĩrĩa Ntombura akauma obicine. Kĩambithatu kuma narua Synod ya Nkũbũ ĩgatongerwa na ĩtithio na mbere nĩ Steering Committee ĩrĩa ĩkaingĩra bamwe bakĩkĩmba saketi na kamĩtĩ ĩkethire tongetwe nĩ Bishop Bundi. Kĩabina athĩnjĩri bara bategwĩtĩkanĩria na ntairana watho bwa Synod ĩngĩ baume kwa athĩnjĩri batonisa twao na mpwe na nĩ babati kuma nyũmba cia athĩnjĩri iria bakaraga gwĩkinya Aramisi ĩnjĩte. Kĩabitano kuma narua gwĩta na mbere Steering Committee rungu rwa Bishop Bundi nĩbo bagatongeria saketi na bakeja na ũtongeria bwa tonisa tou. Kĩaithanthatu ũtonga bunthe bwa tonisa twao bwakara rungu rwa Synod na bakiuga bakabukaragia ũtonga buria bugatongagĩrwa nĩ Steering Committee. Kĩamũgwanja Synod ya Nkũbũ ĩtĩgũtambua standing order cia mwaka jwa 2020. Kĩinyanya President Bishop Ntombura atĩtĩkĩrĩtwe kũthiria biashara kinya ĩrĩkũ kĩrĩ Synod ya Nkũbũ. Kenda mĩcemanio yonthe ya mweri jwa 2 ya kamĩtĩ nĩrũngĩki na 10 mũthia bo barenda ũkiri kĩhoto na ũma na bakiuga nandĩ kanisa nĩjũkĩtwe nĩ mwene wengũra nĩwe mũmemba. Batiga kũrĩnya kanisa yetu na wale ikiriki ya Nkũbũ ibatigane na watu Standing Committee tutigane na watu Presiding Bishop tutigane na watu na mantu yenu kwena kanisa neo kwegento kereku ikiao kwempesa bwekete isiao kweshabirio isiao ibana bakuwa Ntombura orobuka ngite kanisa ketu kala kantwere aende kabisa ibana bayete kaleria aende nawe Bundi akĩarĩria kĩthurano gĩkĩ na ugĩte kĩrĩa ũkwĩra nĩ kwĩthĩra we no kakũregana na katiba ĩrĩa Ntombura gũtũmĩra. Na gĩkuũ gĩakwa kiumĩte au mũno kwĩthĩra indegete kaimana tutena kanisa thaiji gũtũ Methodist ninga tũremere au tũrĩ tuge batu tũtikwenda katiba ĩu na yeja tũmĩithia mũthenya na nandĩ kumana na baruga ĩrĩa yandĩkire umagara obicine na atunyi wathani bagũtongeria Synod ya Nkũbũ. Bundi agĩcokia Standing Committee karende gũrwa ntũtũ bauge Bishop wane baruga ĩrĩa yandĩkwa nwe tuge President Bishop kwandĩka baruga ndĩrambi President Bishop akwandĩkĩra baruga ya discipline uwa gwĩkoti omba gwĩta kanisa eneje na nwe mwisho ati ogitera gamba tayari kwa uyu muntu onge obatio kwandĩkĩra baruga ya discipline kenda wethere neutral wethere tena makosa uthaurwa wethere we najo uthekwa kwa unde aja utenonkarweta I am in the Methodist Church to stay. And you see somebody has a guts kuga nkaria manto ja Methodist nkaria ja Catholic kankaria ICK kuma kĩaninĩ kĩa Nkũbũ Stadium gĩcigo mbunge kĩa Southiment nkĩripotera ndeto cia werũ wikendi rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.